Kwa ihinda riu Mihang'o yothe kambi-ini ya Dadaab yambite kurugama. Makienda murugamiriri wa Mihang'o kambi-ini iyo rungu rwa gikundi kia UN Jean Bosco eyeherie makiuga ni aramagayukania. Kurumirira ndugamano ino, riu maabitha aria magayaga irio kambi-ini ino matire marahota gutwara irio. Mihang'o ere yatanyagwo kwambiriria tariki 1 nginyagia tariki 8 mweri uyu. Hindi ya mucemanio na andiki a mohoro, gikundi kimwe kia atongoria kuma mwena uyu maugite matigwitikiria Mihang'o o yothe itwarithio na mbere kambi-ini iyo kinyagia Jean Bosco eyeherie. Hana maslaha yote katika jamii ambayo host community, na tunaona yeye anaweka fitina, anaingia mambo ya siasa na anaingia mambo mingi. Yeye hata mimi nafikiri hakusoma mambo ya katiba ya UN, hata hajui what is the host community, ile kitu anatakiwa na ile watu wa refugee haki yao. Hata refugee tangu amekuja hawakupata chakula, hawakupata. Ihinda-ini riu Bosco ni arekoirwo gutigithia wira na njira itari cia kihoto aikari a matura maya na gucoka kwandika andu kuma na nja. This head of operations by the name Jean Bosco has created a lot of disharmony, has no respect for the host communities. Even he's also cheating the refugees. They are not getting their daily bread, what they are supposed to get from the UN. Nigutanyitwo ati ni gukugia na giikaro gatagati ka atongoria matiganite kuma mwena uyu na gikundi kia UN niguo kumenya uria ndeto ino igutwarithio na mbere. UN must go! UN must go! UN must go! Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandirwa.